Zdaj smo na Prilpah, mojemu domačemu terenu, na progi Jamada Brežice. Dočakali smo končno prvo dirko za državno prvenstvo. Imel sem že trening, glede na to, da je dosti prašna proga, so se organizatorji potrudili, pa so lepo zalili. Naredil sem v svoji kategoriji prvi cajt. Napred, ali u zavoj, znači kad skočiš, previše prejdeš unutra lijevo. Star nisam motora slušao. Pripremimo motor, zbilja treba biti svaku utrku sve pripremljeno. Ja, zdaj tako po dirki se odpravljamo v Bolgarijo, na drugo dirko MX3. Jaz mislim, da sem dobro pripravljen, da ta dirka nekako dokazuje s to zmago. Thank you.